Helo! Dyma gyflwyniad i'r cwrs drama ac astudiaethau'r theatr lefel uwch gyfrannol a lefel A yn Ysgol Dyffryn Conwy. Gen i mae'r fraint o addysgu cwrs drama lefel A drama. I have the privilege of teaching the A-level drama course at Ysgol Dyffryn Conwy. Illa bod drama yn bwnc diarth i rain chi. Ella na chawswch chi ddim o'r cyfle i astudio drama yn TGAU er enghraifft. Dydy o ddim gwahaniaeth. Mae pawb yn dechrau yn yr un man yn y cwrs uwch gyfrannol. Yr hyn sy'n bwysig ydy bod gennych chi ddiddordeb mewn perfformio ac yn mwynhau perfformio, eich bod chi'n mwynhau darllen dramau, ac yn licio cyfle i fynd i'r theatr i weld perfformiadau byw. Maybe some of you aren't aware what the drama A-level course consists of. Maybe you didn't have an opportunity to study drama at GCSE, for example. What's important is that you have a keen interest in performing, that you enjoy reading plays, and that you enjoy as well going to the theatre to see live performances. Un peth newch chi sylweddoli, bod drama yn dipyn mwy na dim ond pwnc ar y cwricwlwm. What you'll soon realise is drama is more than a curriculum subject. Dyma'r ffordd mae'r cwrs wedi cael ei rannu. Mae yna 2 uned ym mlwyddyn 12 a mae yna 2 uned ym mlwyddyn 13. There are 2 units to study in year 12 and there are 2 units to study in year 13. Uned 1, gweithdy theatr. The Theatre Workshop. Ar gyfer yr uned yma, da chi'n gallu dewis actio neu ddylunio. Oherwydd ella bod gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa fel dilynydd sain, goleuo neu hyd yn oed gwisgoedd. Mi fyddwch chi'n creu, datblygu a pherfformio darn o theatr yn seiliedig ar ail ddihongliad o ddarn o destun, sef darn o ddrama. A mae rhaid i'r darn gael ei ddatblygu gan ddefnyddio technegau a dulliau gweithio ymarferwr theatr neu gwmni theatr. Mi fydd angen i chi gadw cofnod creadigol, fel math o ddyddiadur, ac ysgrifennu gwerthusiad o'r gwaith ar y diwedd. You have the option of performing or designing, because some of you possibly have an interest in the work of a lighting designer, sound technician, or even a costume designer. You will be creating, developing and performing a reinterpreted text performance. And this will be developed using the methods and techniques of a theatre practitioner or a theatre company. You will keep a creative log of the process, and at the end of the work, you will write a written evaluation. Yn ystod y tymor cyntaf o'r cwrs ym mlwyddyn 12, mi fyddwch chi'n astudio yr ymarferwyr theatr. During the first term of the Year 12 course, you'll be studying the theatre practitioners. Stanislavski, Brecht, Boal, Artaud, Berkhoff. Sbia ar Ferrari coch na. Dwi am cael un o'r heini. Dwi am cael Volvo. Waw, mae hyn yn cool. Wel, sbia ar lori na am gronc. Taflu cerrig ar y to. Dychryn y dreifar. Taflu cerrig ar y to. Dychryn y dreifar. Miw! O pam nes i ddim taflu cerrig ar y to a dychryn y dreifar? Beth ydi ti ddim gallu neud o? Betcha i di, allai. Uned 2, testun mewn theatr. Unit 2, text in theatr. Dyma'ch arholiad ysgrifenedig chi. Bydd yn cyfri am 16% o'r cymwyster. This is your written examination.
which counts for 16% of your final qualification. Mae'r arholiad yn para awr a hanner. The exam lasts for an hour and a half. Ac mae'n arholiad llyfr agored. It's an open book examination. Sy'n golygu bod rhaid i chi fynd â copi glân efo chi'r arholiad. Which means you must use a clean copy in the exam without any highlighting or underlining. Beth ydy'r arholiad ydy cyfres y gwestiynau yn seiliedig ar un testyn cyfan sydd wedi dod o restr gan y cydbwyllgor. You will receive a series of questions based on one complete text, which is chosen from a list given by the WJEC. Mae pob testyn ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. All set texts are available in both Welsh and English. Ar ddrama, da ni di ddewis fel ysgol, and the play that we have chosen as a school ydy Dros Bont Brooklyn, A View from the Bridge by Arthur Miller. Wrth chi astudio'r ddrama A View from the Bridge neu Dros Bont Brooklyn, mi fydd disgwyl i chi baratoi atebion i'r cwestiynau arholiad o safbwynt actor, cyfarwyddwr a dilynydd. You will need to prepare answers for the examination questions from the point of view of an actor, director and a designer. Mae yna gwestiwn hefyd sy'n gofyn i chi werthuso theatr fyw, a mae hwn yn gwestiwn arbennig ar gyfer datblygu eich sgiliau dadansoddi chi. There is also a question asking you to evaluate a live theatre production, and this is a great question for developing your analytical skills. Uned 3, testyn ar waith. Unit 3, text in action. A dyma'r uned mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn edrych ymlaen at y fwyaf. Hwn di chafbwynt y cwrs. This is the unit that most students look forward to most. Mae gennych chi ddewis o actio neu ddilynio. You have a choice of either acting or designing. Mae disgwyl i chi greu, datblygu a perfformio 2 ddarn o theatr yn seiliedig ar ysgogiad y bydd y bwrdd arholi'n ei roed i chi. You are expected to create, develop and perform 2 pieces of theatre based on a stimulus supplied by the examination board. Y darn cyntaf fydd darn wedi ddefeisio, gan ddefnyddio technegau a dulliau gweithio ymarferwr theatr gwahanol i'r un ydych chi ddewis ym mlwyddyn 12. Yr ail ddarn fydd darn o destyn mewn arddull hollol wahanol. You'll be expected to perform a devised piece using the techniques and working methods of a theatre practitioner different to the one you chose in Year 12. And the second piece would be an extract from a text in a completely different style. The design students are expected to present for 5 to 10 minutes. Mae disgwyl i'r myfyrwyr dylunio gyflwyno am 5 i 10 munud, ond mae disgwyl i bawb lunio adroddiad proses gwerthuso ar ddiwedd. But it's expected that every student produces a process and evaluation report at the end. A dyma chi enghraifft o wahanol sbarduna sydd yn dod gan y bwrdd arholi. And these are examples of different stimulus from the examination board. Yn gân, yn gerdd, dyfyniad neu lun, a song, a poem, famous quotation, a picture or a photograph. Uned 4, testyn mewn perfformiad. Unit 4, text in performance. Dyma chi arholiad ysgrifenedig, 2 awr a hanner o hyd. This is a written examination, 2.5
hours long. Unwaith eto, mae disgwyl i'ch copïau chi fod yn lân yn yr arholiad. This is again an open book exam. Da chi'n astudio 2 ddrama. A mae yna gwestiynau sy'n gofyn i chi ddadansoddi a gwerthuso perfformiadau o theatr fyw a dylanwad hynny ar eich syniadau chi fel actor, cyfarwyddwr a dilynydd. All questions will be on the set text. And it's expected for you to analyse and evaluate live theatre and how this has influenced your ideas as an actor, designer and director. Mae astudio dramâu yn rhoi cyfle i chi ddatblygu dealltwriaeth wleidyddol, hanesyddol a chymdeithasol. Studying these plays will give you an opportunity to develop an understanding of politics, history and society in general. Yn ogystal â'r wersi, mi fyddwch chi hefyd yn cael cyfle i fynychu gweithdai efo cwmnïau a chyfarwyddwyr proffesiynol ym myd y theatr. In addition to lessons, you'll also have an opportunity to attend workshops with professionals in the field of theatre and drama. Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn cynnig llu o gyfleoedd allgyrsiol i chi mwyn i chi ddyreinio'ch crefft fel perfformwyr. Felly, dowch i ymuno yn y sioia, gwyliau drama, eisteddfodau a llu o gystadlaethau eraill.